dan kon moun. Laptop sa la, pandan map travay sou li avwen, nan yo di li gen virus. Li gen virus. Laptop lan gen virus. Sa, pa fouti di mne ba an virus. Fom da lave men apre. Men fok mal kay boss nan, boss ta ya. Mwen mge kachne, ki laptop mwen fwa laptop mwen ge kachne tou. Sa li di, ba mzot si mbyen la, bet se bat laptop la, bam virus. Eti, gon travay la, gon etize ki di m, ou gen virus mbral kote boss la. Ouwen. Mbaka gade ou kon sa la kay la. Fom bon kachne, mwen mge kachne ou laptop mwen. Elektronik mwen fwa ge kachne tou. Fwa yon fet nan ba yon, wase mbaka moun, ni bon ya, mbaka fe, ni tanksyon mbaka fe ni si. Fom pase wè boss, fom al kote boss la. Fom al kote boss sa. Mwen se jere, pase, kon na, lèm nan kon moun na, fom se bom kachne, spesyalman pou laptop. Boss B. Como é, gente? Vamos pôr chita. Alors, mwen chè ekotom vini la, boss B. Kon a deyo, e pi, y deside vini la spesyalman son laptop, on elektronik nge, e pi, pou fè yon kache spesyal mwen de gre boss ta yoy nan zon nan. Pou fè yon boss B ou ka jere sa mwen. Mon cher, Jean, entre la casa, né? Non, boss B, on cache spécial. João Grand, mon frère. On va cacher un cache pour moi, boss B. Non, frère. Oh, comment ça? Alors, Jean, Boss B. rentre la casa, né? Oh, comment ça? Allez, ça, si c'est vous, tout va jeune. Oh, comment, boss B? Parce que souvent, les expositions sont voix quand même. Oh. Ai foot, even bush ai.